Mwakene jua 2024 ntuko taiji jayon tariki 25 cia mweri juju jwa itantato nire kwambire kwithirwa gugikujirwa na kioti gutunduka mono nara rutererwa mbunge nene haria kwambire kwithirwa gukiurawa na antu baba ingi kana nduke embethi baba ingi mono kagita karabomba kwithirwa bagitetera kigina kia finance bill 2024 ntuko ya narwa nirio tumbite kwithirwa tugika campaign tere mwanya tumba kwithirwa tugikumenyithia maandamano jara bangi kenda kubarikana urajetite na mbere nkugwate ugeni aja kirimetha yetu ya nteto ya wero tha mugwanja ja komaritwa ninele wa Kithinji. Narua hiri ntuko ya maandamano ja kurikana jenzi baria batere uturo mwakene jua 2024 ja kugite kaguntu mwanya mushine jwa Meru mutindo jwa Kangangi nyingi cia biashara icionekete kuingwa na ntobwa ugua bwa kwenyangwa onde na kustenji nene gutingari kuoneka igekamatana Imenti North OCPD Ambrose Chalo kagite ne okawa ugite gutyo romba bakumurika ria kuthithia maandamano na kwa biashara cia withire no igeta na mbere mutindo na mugutano ojara tumbite kwethero tukigwatanira na mwandiki wetu wa nteto Muthuri Murioki imwe kwa imwe ombe kwethero agitutariria riera ria mushejo mutunda. Ni pwega sana nere nko kugwata imwe kwemwe turaja stage ndene aja ndene mutindo jwa Kangangi no tumbite kutho kinyanike ndatumba kutho twitegerwa mantu jetete na mbere na ukeja kutho mu ringi kwambisha ketho agukonia shughuli aja ichi tumbito igita na mbere na kinyakithira matatu kagita kakarukire thira tukutho twiroka aja ite kuinge kagita kaka matatu ni chitete na mbere kwithuro igi kairangari na antu ibete na mbere bakeja pole na ukeja kwithuro gutika ntere inge tukutho twitegera kwina nduka ire ikwithwo ikingi kwi bamwe batarugura nduka mwankira thaici baby ibokira mugomo na ntere inge nduka ichimba kwithwa chirugurwa kira gikuthirika gitaka ni antu bokirite muno maandamano jethwa jakithika ndene mutindo jwa Kangangi no kuigwa na unyuma baruga ni ngugene bare na aja gutina mugomo kwi bara bendera rukire bekira mugomo jethwa jukithithika na bethwa bakinga nduka ciao na bangi bethwa bakikira matatu jethwa jakija aja ndene ya stage nene maybe bara betho bakirugura ndukane ba kaimono na ntere ingi tutha tukithiurunka ndene mutindo jwa Kangangi ni ati ote na maandamano jatho jathithikite na kwiro tukumda twitirimana na OCPD wa North Imenti Ambrose Chalo na twirire ati kwina batanta tubaraba kugerete kutho bagicumira kuandamana ibitho bagikirwa mpinde na akiuga mwankira nande ote muntu kinyomwe ntukwe naro gikinya akwithwa agituma ntumiri kuga ati na kwenda kwithirwa akiandamana kwa aruga maandamano jonthe nene mugutana na mutindo jwa Kangangi jatithwa jakitikirika bibi muringo kwambisha ketho agikwonia nduka imwe ni cingi kumarukire maybe barabara bekira maandamano jarajoka kuthithika muthenya na arua ndende ya stage eje ote maandamano ja kuthithika na ugategera kwi bangi bakinya na barugura nduka ciao kuonania ati biashara ni chitete na mbere tukethwa tukithiuruka ntere inge mwanya ndikenda tumba kuona uria gukai lakini mwankira nande ojo ne ukai stage nene tukima ruterero ukatika ntere iji ningali cha gwita uterero iciuru na injacio ichumbete kwithwo ikiambia gwikira antu umwe kwa umwe nurangari tirumira kwa wingi nontu antu ne bagukiraga muno mantu jegie maandamano kwithwa kwina maandamano ja kuthithika na kwithwa kwina winyangia na muthenya jwa goroka gitakara turaraia na bibi mukarigete wa Chambers of Commerce augire biashara ibetho bagichumiria bebongwa ndikenda bomba kwithurwa bagikaria ngugi ciao bibi tutete tukomba kwithwa tukigwatanira na mukariri kana mwandiki wa akiama kia matatu aja ndene ya kaunti ya Meru noe bwana Bundi maybe bwana Bundi twejete kigwe ibwaga nonto bagwetikiria kugita thibomba kwithokeraniria twimwe kwemwe ndene ya Wero TV maybe bwana Bundi no utwire mbona aru mantu jegi matatu tukona matatu itireja kwa wingi bikabokira mukomoka na MBO yongwa ibwaga marieto ni Joseph Bundi Secretary Matatu Owners Association Meru County
ojo orikia kuga ni anto narua no kuona battery stage na kinyangari gutechio indi tonto bakwithira kwina thina ni ugua onto anto ibamenyeria ria kwina mugomo ikwithia barabara ikureta thina na aru ithina anto bakirite lakini guti thina reo na itucokeria murungu nkatho kwitha itukuona irio onthe ni kiri tukauga na aru twage mbecha indi kwithira kwina thiri maybe mono babu bwitha bugikira ngari cia gwita Nairobi turona ngari iria igwita muno aja ujo ni ngari cia gwita within Meru babu ngari cia gwita Nairobi kabukirire gwita ndera no ntumathina kana mono kuma rukiri tigirwe njira icingi toigwa polisi ni ingite njira cionthe kuma Kithurai Roysambu na ngari cia utonya ngari cia kuma Nairobi ni komba kuma no ngari ijiri ciejete indi ngari cia utonya Nairobi guti cia utonya kona ndi kinya antu bakamata bongwa kinya tukauga itu kwenda gwitithia ngari antu bakamata otibo no antu ibakirire mugomo bati kuma nja muntu ariona na karenja na tukauibwaga muno tugome twinja tutikwenda ana bara tukurikana bara bakwire tuongera bangi turenda murungu atutethie ntukwena aru ethire tutitete moyo jo muntu kinyomwe kana tigwa gintu kya muntu kirenyanga indi bara bakurikana na thiri na peace police ne ka barash baba ekanya na baba karie barikane ana bara na njire thiri maybe kuringana uga tukithirikire no kugwata thirikari kwithirwo ikenda kuria ana baria abombete kwithwa bambe kuwa bange bakiona ngurario na mubango zura no kwaka jutete bwega mupango jo mwega kabaga ntukanini nkurukie kwaga buru indi nakugo kathithwa na njire waki gutekeje gutuika mbecha ile yakwibo bageta kuria gukira ikonenkanirwa ikobwirite kwithira kwina list ya antu bonthe bara bakurumwa mbecha iji na kinya bakiria mbecha na kuikobwirite kwithira kwina kinya njire kuthingata gukonekana mani tumikite na antu bara bathithirie mantu jana bo ibajukiritu atu amwe na mbecha irio kura mtu na kumurea jote jumuthio mantu indi nkauga ibabwirite kuona gantu nkurukie kwaga twithirikiria tukumenya kethira bo kubanga kwina gunika ngarama kana bandu no areri kwina ndi mauta jare na mauta jatire na indi mauta je na abiria bebe babe tuito agendi babe tuito ba menya ira muno no ntuibo twithira twina bo egita ria thina na ria thiria kwaurira mauta jake nama na kiwango tukuona ti shilingi 10 mauta je nama ja inya jare go kinyara jari na atu tukagwithia lakini ukirikana kinya kethe itithiria gantu kanini muno sana no ntajagwitia na 40 shillings batu tongere na shilingi 100 ko igantu kanini na mauta je nama tukaeneka inya kau. Thank you. Maybe betho enkiarandiria na ungi umwe ntuko menyetha wi ndereva kana akao kinyita just njo kenda gwita guntu tambire tore kuno marieto mbeta Pastor Murethi na uni mbethera ndia stage kora ndi mu biashara o stage o nduka na mbethera ngitaira nguge acha na uni gintu kina bata muno ikugurwa no ntubo kwithira antu baba na aru ote maandamano jarethira jena mantu ja mathuku ja winyange bwinto na mantu ja guthukia na betu kuragwo tuntu buthuku buraumira ojo munene wetu auga o aja stage sio bwana bundi teto iwa richi ikwendekana cithingatwe no ntukethire antu ibetite na njire njega gutina mantu ja kurana gutina mantu akwarashwa thirikari yetu ithire itagaira mantu ja mubango jo ana bau kimaandamano jau na stage kukethira kwina antu bakwithira betanitie indi thirikari muno kiria kathithia ke akari antu bara bethera bagitwa ngunsi bara botuma rutere bakuthukaia mantu jara tukuthithia na babetu bakwandamana ya peacefully kuthingata maandamano jau je na aki bena aki lakini bakethea batikwithira bena antu bangi rutere botumika thirikari gakaria bwega kenda inya into byomba kuona go protect bwega na njire njega lakini kugea kwithira kwina antu ja baria itukua ya maingi bakionekana na itukuona ura bakuja rimo batonyera bakenyange into byetu byanduka tukenyangiru into tugeta sare mbeca nyingi into byetu na inya tu batikwithira tona respect yu benayo no tuba join no tukumenya na betu so turenda kuga ibathithirwe mibango au ne kwirirwa o munene wetu auga ibathingatirwo bwega na bachuiro gintu gende kuraga muntu ne atiana ne asare nene na untubute abubui lakini kire untubu twire muntu arikire gukua gitare uri thirire lakini kia kina bata muntu nathingato nathingatirwe muntu
na bethire bena njire njege thirikari kuthingatira mantu ya mwananchi mantu jara kwenda jathithua kethira especially kiru chumi ikeni kweka nyia mwananchi atiga kurira na tiga kuthanga tatu kugurana na beto banje ibo tuthangikia lakini thirikari nini ketegere nontu au munene uga mantu wa mauta utirona ande tumba gwita biashara ene gwita kugura into kureta ibaitithiritwe mauta mono ntu nyango gite gwiteka so ibendeke mauta antu beto bone economy bwe jabara barate tano ntu wa mirigo ra tureta iro miru ina thine nyingi bartuka matairo into transport ira company ande nyinto bibiongo gutuma ithina nontu nya mauta yau yititie ndigurweka nyinya na bono webi koja bigaita biashara na bakarugura tugugitu tubandene tugugitu tungi na ande so igukurema na into bionde ibititie so oni nkuga na aru nkwira murungu ibwaga no tubakuthira turorana utuma ntwa maija rakarika kwa hivyo bete na mbere kwendana antu betikiria antu bathithaia akicia o Kenya ithire na thiri so ndi unde aja ngwiritwe na tuendelea na kurombera Kenya. God bless you. Maybe tugicoka studio ni ati tukuboni aja ni ngari imwe chumbe tukwithwa chikirungama na chirungami gitumi ni ati iria nyingi chita ndene mucie munene jwa Nairobi na nara bariwe iba ukira nonto guto ikwingi uringio kwa kamera kethwa gikonia ngari ici nicio chimwe chithwa chikita ndene mucie jwa Nairobi na ugategera aja stage inyangari ine nyingi itakinya bitu kethwa tukita ntere ingi nikenda tutegera uramantu jakai mkuma aja ndene stage nene ya Meru atubuchoke ki studio nikenda botoni antere ingi cha Meru uragombete kwithwa gwikara kungi na ku taunine ya Nkobo gutengari cio ukamatibu wa mwingi cionekete mwankira kagite ne katomba kuthira tugitonya ruone kiria kiandikibwe tuba nteto batirimene na Nkobo ni ngari cia mabitha ba polisi bakiraitha uria mantu jagwitana mbere na arua iri ntuku iria ibangiri maandamano nthigurune yonthe mwandiki wetu wa nteto Mutugikare na gututariria mbica iji Twitaunine yetu na arua na kwina amani gute maandamano turashundia na mbuge antu betu ibenderete na biashara ciao cia matatu cia nduka banks ni rugori and everything is okay na ndombe tukagia na wagagia Nkobo yetu nonto asare ira tumba gwita tuingite Nkobo tukwimone asare nene muno tukaga mbecha ira twachokia na betu na cio next week machukuru bechoka na kinya kurera nja cietu kwau ndomba Nkobo bara baingite nduka ciao ibarugure security tight na kote ogua boegie security ya intobietu askari betu ibakuthiuruka na kwina order kote ene information twinyo yegie threat ya insecurity turare mantu maingi nuntu aturikana our lost heroes. Time is coming tukoi turomere twagia umebu bwingi muno tuga kagito tekara gotinda twechumbura na njirene rionde tukiumaira ituku advise our young people na chorebe tutujukie kura because the time is coming ara tugeta kwaria sauti yetu ndebene. Next year is just around the corner. Ituibanganie nuntu nyato umira tukendelea kuluza bangi na bangi which is not kira tukwenda. Nkobo batu tutaandamana benda kwandamana mutindo bakandamane Nkobo tutaandamana nuntu tonya turiandamana tukatonya rimikora eje kanye kambira kunya ngindo byanto kuna nduka cyanto jara mandamano jara yange atwarire yabataithie ngari ale toka mandamano Nkobo tutoyenda tu ato abanya tutinda ando tutina maandamano ndo bitha byenyangwa na ndo bara kunyangiro ndo no baba tutetheia ai batu tukatutandamana na tika tukugatukirite maandamano twandamana muno na tukathithia mandu manene indi batu tutikwenda ana ibakarenja tutikwenda gwita mathiko Nkobo tue bakira kwanga baringiro risasi anga sibitari anga na bakarenja tukale au bara ba cukuru bakale cukuru bara ba tauni bakale tauni abiashara bendere kwendia na atu nuntu tugakinya ndomo mwaka yuyungi tuna kura rongo kibandi na kura andu bara tutikwenda ibo tukarita twita ngugi na arua kenda tona kanya ga kwandamana ndebene mwaka yuyungi tukenya nje turinge kura bwega majenzi msiandamane sahi wacha jamaa tu atulie lakini after kura akikataa hapo tunajua maana ya one term ni nini. Hapo tutoke kwa fujo. Sasa
tuandamane kwa kura, na kikataa tuandamane sasa ile real yenye atatii. Unaona? One time siku zote na tucheki. Kura nega itangoge bogatanga akoro yatwe itondaka etere ni kura nega itangoge na ndaromba de nene kerundwa mwathani. Ngogeni karue ngobo tutotena thina tokaretia nkobo de na into byakwa nyama chako injenjete mboka ni kwendo thoko nene na bakwa na manto zonde sasawa ito thirika yetu ne tokaretia nkoboja na osiesi watu nkobo atokaretia na nyamono totena mageni twe maandamano buruja tetwira nkubu barabareta maandamano nkubu aja na litaba kumamukeria au ba ya bakambira kugera maiga na mbi onye batumba kwa na bathukangi ntobia na nana toga bakoma bakagitania njere bagitania ndaga cheo bauneta nkubu ntukubu ni kridai tutena maandamano no tutrone twathithe maandamano tukathukia biashara chetu ende kira kirio itwinyeretwe maisha ya gasongo na kira tukui wanta munyatha tutena maandamano tukandamana mwaka jujungi ndebene ankondo gwashua ituonete thirikari je nundu ria ringi twathire first anniversary ya gukungwira kana kurikana bara boragirwe 2024 thirikari ni umarire na yoraga ana otu kayoraga antu otu ko mwaka jo second anniversary batwi tubangite kwandamana ndebene mwaka jujungi na tukandamana na njira ria tukaitana thirikari je ati msimamo jorere aju na msemo jorere aju jwa bottom up tukamioni ya bottom up ndebene tukagera kuma nthi twitetie ko kire second anniversary eji ankwenda kwira thirikari na muntu wonde wigitine batwe turantu babethi tukandamana kurikana na bara boragirwe 2024 2025 financial year budget yu tukandamana ndebene kubarikana nuntu mwankira au ugatega na bara bonde boragirwe 2024-2025 na inya mwaka jujunge twikungwira mwankana aru ana bo tirona aki njai witirona aki ati ikesi thatu akichiki tukotini kirana bara bonde boragirwe miaka iri bandae eje thirikari kamete kumakirantu thirikari tukamita naki ndebene mwaka jujunge tukagera kumanthe monkeguru ankwenda kwira maandamanire jo tukandamana ndebene mwaka jujunge imwandamanire bataigwo ritobuka iri Akenya gonto mwanya nthiguruni betite na mbere na maandamano ja kurikana jenzi baria bakwirire kiri maandamano ja mwaka jo 2024 biashara cia withire icionekete gwitana mbere taunini ya Mutwate na Lare kaunti ya Meru gutina kinyaugwa ojoria mwandiki wetu wa Nteto Edwin Gatobu agutariria. Kumania na ripoti yu ya rutere rutumbe kwithirwa tukinogoka nini tukomba kwithirwa tugicokera nyuma ya kagita gati kuraja ukathiora mitambo. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. Bingo. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal!
ecstasy, euphoria, and emotion overflows. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Ni andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana na ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchiankara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raitheri nguku chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Hiyo Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kugwatania na bauti ja kirimetha yetu ya nteto ya Weru Thamu Gwanja. Twete kaunti ya Embu ni aria OCPD wa Embu West Vincent Kitili na araniritie na andiki ba nteto ari tauni ya Embu na arua iri ntuko ya maandamano na aria nduka inyingi cionekete kuingwa na mitaratara mikai muno igikujirwa na kinyama bithaa babolisi bationekete baba ingi tauni iu. Ojoria mwandiki wetu wa nteto Rita Mwaniki wa Mushiri na shiotareria.
Ugitiri munene ni wigetwe thiini wa tauni ya Embu kurigiriria ayuthi aria mangikorwa marevangite kururungana muthenya wa umuthi. Ino ni nginyagia niguo kugitira biashara na indo cia mwingi kumana na evangia. So far tumeshika Embu mzuri, imetulia. We have deployed enough resources on the ground. Kwa hivyo wananchi wasiwe na wasiwasi, waendelee na biashara zao na normal business within Embu town iendelee. Otherwise tuko kwa ground and we are assure members of the community na business ya Embu in general tuko sawa na wasiwe na wasiwasi wote. Mururungano uyu urayokorwe kuo wa kuririkana ayuthi aria makuire na enge gutivangwa nae miaka 2 mithiru makiregana na finance bill ya mwaka ucio. Varia biashara nyingi itanavingurwa na matatu nini tu igokuanaga. Na tuikarite hata urine ya Embu tukiroragirwo na ithuria kuhana na turona guku kwina thayo nao andu matinoka kuhingura maduka ndio metigirire hanini no in fact thayo uri kuo na kindu kiria tungicokia ngatho ni gukorwo gutire destruction kana wanakiki wa indo kana kuvunja maduka na tutirona kinya demonstrators although ni right ciao kugoma na magome me peacefully no twetereirio uguo no tutie na thina no turona gutire na thina guku avuri biashara magikenagirira ikinyo riri kuona gutirae na uthukangia kana wanangi wa biashara wa yonthe. Tukora tu turivu tutigatire tugikimbisana guku tukiwa ati ni mugomo tureka na ti mugomo ugatutethia ndake amuco twathukangia indo cia andu na tio turaumia nino nimerie makinyere vau gugu matare kamandu mathuku makinyere vau na ni turamacokeria ngatho. No ati aria mavotire kurugora biashara ciao magicakaikaga ni undu wa unyivereru wa aguri. Ndi wira winde muno ndeta mithenya ingi na nginya biashara gutembi ngore security ni onyingi guku gutina nginya andu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. DIG wa Borisi Gilbert Masengeli na araniritie na andiki bante tontereshia Kangemi agikuojera kuingwa kwa barabara imwe cia gutonya muciini jwa Nairobi gutigira gutia kuraba gutonya ku na akikisirite ya Kenya ukaria bwa kung'ana na kinyakire andamani akiuga mwankera nande guti wagagia borako jirwa. Niko na maafisa wa usalama wako tayari, siku koje kwako. Asante sana, nataka kuwashukuru kwa hiyo wakati wenu. Nataka kuhakikishia kwamba tuko na usalama wa kutosha. Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine. Naona hakuna gari ya mtu inachomwa, kuna pikipiki ya mtu inachomwa, watu wanapita wanaendelea kazi kama kawaida. Wanahabari mko hapa pia mnanichukua na nasema ni asante. Sina jambo lingine la kusema, ni kuhakikisha sisi kama polisi kuhakikisha usalama wa kila mmoja wetu, kwa sababu everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights. So I request each and everyone to remain and confine within the rule of law as per the law. Kuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu kidogo moja mbili wale watakuwa na nia mbaya ya kutaka maybe kuhakaisha nyinyi kupita kwenu ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe. Lakini peaceful demonstration tunashukuru kwa sababu sheria inasema wewe useme unataka kudemonstrate. Unataka kudemonstrate kwa sababu hii. Na leo tumejua kwa sababu walipresent. Hatuna neno. Wapresent, waende na wana haki ya kufanya. Bila tutawalinda. Tutawaescort na wakitaka bandi ya polisi tuwape, itawasindikisha na watakaa mzuri. Okay. Nashukuru. Labda DIG kwa kifupi, Wakenya hawakutarajia kwamba kutakuwa na kizuizi ama roadblocks kwa kuweza kuingia jijini kuu. Hakuna vizuizi. Jambo tu ni kwamba ile kitu inaelekea ni kuhakikisha wale wanaandamana wanalindwa mzuri, wale wanania mbaya hawaingiani na wao. Ndio sababu unaona maybe ukiona gari inasimamishwa na kuangaliwa, wanataka kuona wambeba silaha, wambeba kitu mbaya.
ama wako na watu kani, hiyo tu. Na ni kazi ya polisi ya kawaida. Hatuna jambo lingine ndugu. Tunawashukuru sana. Nawapenda na Mungu awalinde. Asante. Sawa. Pamoja. Sawa. Kungina ku thoko ya ndethia ya ngondone ya biashara na kinyaendia ni bonekete gwitana mbere na biashara ciao cia wethire onde na ku barabarene ya kuma Mutindwa agwita Meru gwita Kianjai na Kinyamaoa iria hithagirwa ciri na ngari nyingi ntukuta ya Narua yonekete kwithirwa itina ngari buru. Tukiuma kiri maandamano tuitekiri ngono ingeni ada atomeri hani bagwatanirite na John Babu Foundation kumba kuthura bakiriongera Samuel Mutembei uria baritaga nawe ngugi mbere agwatwa ni mbajwa endito bagikinya kuromba nawe na gweka utethio bwao narombete antu bangi bawendi bobwega gushumiria na kumutetheria onde OBC ya mubunge uria wa mwandikite imeneretwe nontu bakwithura bakimutejaniria nyuma ya mbajwa eje ozaure mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare harina Nteto Nkuruki. Wamepewa nguvu wale waombao. Bwambere Ebura Foundation ya Anjoni Embabwe kinyire na moje kwa Panuel Mutembei ni kuromba na wela wakumwatha niwe gucawa koboria tandungate yakumwatha makimwega wetereretie maguta na wamurite nandikire binya wakoborania riu ukamwegolokira murwaithe witu ari muthamaki mwega ithungiriro ria ngitia muci uyu na yumagariro ria muci uyu muthamaki mwega guteke rumi gutema thina ngai na Nkuruki bakiri uchirio ripoti ya gutwikana Mutembei na njiritie kuthi cibitari nikenda thina mbere na kuona utethio indi foundation ino ne kiuchia mutagaria ama kuthi na mbere na kuruta utethio obo kiri Mutembei utunibwe ya kuona utungata abwega twambukirwa appointment ya committee consultant on Tuesday nkamubira from Tuesday maugire makamenya the way forward kandi kuthie kuringwa MRI kiriro kia ina kio kiria amburagia uno ntushani expire this month Auragia riu kuma next month riu akatinda kuruta makana matano makuriba each and every month. Ninkumenya John Mbabu akinetea no tonire gukuretera irio na thiete kuthia mauntu maneno no gacokeria ngai nkatho. Ta John Mbabu Foundation umuthi nitukuribira SHA ya mwaka. Amen. Sawa. Amen. Na Tuesday nukathie clinic. Tutugakurengera ngari ikobire ku na gucokia na kamuga kanini ukaribera kwa MRI tutasimamia. Turi John Mbabu Foundation tukurungamana na mwana uyu waku kigerio gikaribwa Mutembe. Amen. Kwegwa gucokeria ngatho muno John na bogu ukwenda ningwitikia niwana ntikobota kuthie nitaendelea ninguthie na mbere na kuromba ngai athi na mbere akimitaga you at desire na ndikenda mandu makinyanire ngucokeria ngai nkatho nuntu mukinyire baba munthi antuma John Mbabu ningwitikia muthuruni wakwa ngai na kumutethia rwariro rekithiritwe ekire mubunge wa Chukegamba Ng'ombe nonto Mutembei akiajua ari muruti inguwe obichini bwa CDF na mwanka thaino Patrick Munene niyo ndakwira kesi ino ni aku kuwa mwandikite 2021 umbe ukolo gicugurikira Mutembei utucokerie tuli wana siasa ale erothe pura twakunenkerewe 2017. Number 2 Mheshimiwa Patrick Munene mwandiko wa obici waku yani mwana wake atikumba kuona mbaca rindi no guja kuga ibo uthomithagia Chukegamba Ng'ombe nitukwenda gukwira bya kobeni anto weo ninkwenda gukwira Patrick Munene kesi ya mwana onu uthie kuga thomagira mwanjati tekiniko ube ukolo kire babici tutikaruthe siasa na ntumetu tutikumamenyera wega untu Mutembei te muntu ogu Mutembei was a staff wa OBC na ni OBC ribagira ntusha tairo no kwigwa mwana atiganiritie kigerio na nitikiniko school ira
ĩrĩa tũkwĩrwo nĩ ĩrĩhagwo nĩ free na mwana to itumuruthu kigerio thaino John Wambabu gakuga atĩrĩ acona gĩtĩni kĩu kĩa MP 2027 gĩthomo gĩkĩagua kĩrĩ kĩa free. Kuma Ntore Akirigi Mwange Chukega Bang'ombe, Peter Class, Chabari. Aciari haritwa na Kariba Maritine Comprehensive School barina gĩa gukenera nyuma ya kwamũkĩra ũteithio kuma kĩrĩ mũbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Gembe Central bwa kũbakĩra administration block cukuru-inĩ ĩyo. Nĩbakenerete Mũrandi Jo bakiuga jukomba kwithirwa jugũkĩria kinya gĩthomo na kũreta riri cukuru-inĩ ĩyo. Ũjaũra tukomba kwithirwa tukigwata ripoti kuma kĩrĩ Duncan Mwathi. Cukuru ya Materine Comprehensive ĩrĩ wondi ya Thirurujine gĩcigo mbunge kĩa Gembe Central nĩ ĩmwe ya cukuru ciatayanĩirwo mũno kĩrĩ ũtongoria bũkũrũku kũringana na akari, lakini thaino barĩ na gĩntũ gĩokenera gũkũrũkĩra mũbunge wa ndani kĩrĩ araingĩte wĩrane bwake bwaka administration block na tayari engineer narĩkĩtio kinya ground kĩrĩ kũnenganĩra site kĩrĩ contractor ĩraiyĩkene ta site handover. Ngure nĩ mwera ya tei kĩ previous regime ne kwethira primary school yetu ya Materine itone nyakioro ndene ya myaka 10 kiri utongerie bora bwarikuo kana kwikioro nya bona ntoreloi tware atwete au Materine Comprehensive School tumba kubwithia site handover administration block ira ombere kurita andike atori na kariba ntore nyumora kepkona rware atwete kwa handover ke contractor officially ikendomba kwambiria ngwe. Injinia yo na mũkĩrĩtwo imunini wa mwarimu munene ndeni ya cukuru ya Materine Madam Purity araugĩte bararĩ na kinyamara kĩnene mũno nontu inya staff room yao ĩrarĩ kĩraci na kangwĩrĩtũ rwarĩ kiu iboya nontu bwa mheshimiwa ndani kĩlĩ nontu bwa project ya tureterete kĩrĩ batu aritani cukuru administration block ya tutetheri nontu inya bawĩka files cietu ira twĩkaa kumaka cierevia aritwa na mantu ya maingi yara tubwitha turi arimu tukabwitha riu twi comfortable onto mbere tutari na antu ara tukara nthi popoya na itwiri tukaturaria tuinyanirite antu amu. Aciari na bona turi batithite gikeno kiao kiri mũbunge kili na kumuromba maendeleo nkuruki ndeni ya cukuru ino na ntura ino ya Materine. Uni kangwiritu sana ni kwithirwa mheshimiwa yaromba kure itura ri na twikirire mawirane ya thatu ira manene wirane bwa mbere na ure barabara ya Kibukona kiutine tutinywa tiri ringi ira twanyuite for the last 10 years boyele ara India kajiba Materine ndo mobo ai atwikira stima tha stima kai kwendelea wikirwa ntureye kinya contractor site uro wikira stima ntureneye ontu boya thatu na twirite atokere irasi na atokere administration block na ruare mantu yo kinya nayo ya thatu nonto ruare engineer bathirikari bakoya kwa ndoba ki contractor ura wina project iye onkorone ngweretu muno nonto ukiagwithira kwi muntu withera sukumite munene nonto bwa administration block iwoni nonto ya maingi twina mucemanio ya aciari ni ndoma kwa redia aciari na wira ne bura bwe korontura nkibera bukoyura na bukoyura na kwibera ruare ndenda baravo nthe batwoleletie kimindia beti mheshimiwa wira nebura aikire akubwithia Materine nonto eto baraba thithiti mantu ya waki bakea bone ngwe na baeta boya na bakona nyabia kuria nkuruki na nture ya karamzuri. Nkiripotera Weru TV gĩcigo mbunge kĩa Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Kumania na ripoti ĩyo nĩyo tũkomba kwithirwa tũgĩkĩra gatanta nteto cietu cia thawero tha mũgwanja nkũrikania nkomba kwithirwa ngĩgũtiga mũbango-inĩ ejwa katiba kajenzi na nyumene ũkomba kwithirwa ũkĩũrĩrua gũtegera nteto cietu cia thaa imwe na kinya cia thaa ithatũ jakwa marĩtwa nĩ Nelly wa Kĩthĩnji ngakwendera mũthenya mwega.